Kalih kemanut mana ining lantes kata kejamanut sajaroning papinah bapon cening mangna jane saja side lantas ban idewe pedas paritatas side nyenteban idewe tahu wadah untuk bapung sajeroning papinah bapuni ban bapung ngitungin sube kadirase peragat nyentuh buat raos bapuni kapining pekak idewan ceningnya isen rawas pekak janing puluwerti ane bakal jekraosang sajaroning pekak idewani sube nyentuh saja si deban bapo tahu antuk tunana dasar pekak idewone bakal jengisinin uire adene buke idewo cening wayan laras hidup ane jani saja kaliwat nyentuh sengsara dan apa ayah tanpa ibu ani jengoran yang idewe rumah senyentuh kati ben sengsaren
wireh tune nyentuh tekening olah sase buene tuare anu ngelah ane madan rerame meme ketekanin ibape kapeng kaleng ya nabuin lantas ada nebuina besi buke lelingsir idewane pamekas pekak ceninge wayan sampun apa warda janing India muntun nite subuh naliwat kadiraso tuh pekak idewani subuhane madan kaliwat lingsir akitu wayan yene kayun kewalayen pet pradene lantes nya nyentuh pekak idewani prawadine iring bapun ajak bape main nyentuh dini bareng-bareng ngajak idewe dini nongos di Banjar sekarang kini cening wayan laras iening katekebuin alihang sajaroning papinah bapuning nganap rawa bapon nampenin buat kiraos iadin satuan idewani lamunan janinya saking mana
Bapo eman ya diastun buka kadi jenamakin Yaden nulakin anake buku dewani jani kiwale bapo tua reje sebat cening bilih-bilih bapo tua je tersne sayang nyentuh nangapin eman boyo ban munyi buena cening apang je tahu dasar sayang tresnan bapun ni boyo je sangkan uli jeraos Yaden munyi dogenan nah wadas rawas bapo subuh rumah sejeterang Yaden tegas raos bapun ni mirip wayan siden tu bakal minain katur bapo reng i bagus tuah saja rumah sejenyelekin sajaroning raos baponi animu lekapi tujuh tekening padewekan idewana cening luya kangen piana kiwaladen dasar raos bapun ni buku akitu wire bapo tuah saja meled pesan nganggo anake buku dewe kadi pianak buah basang pedidi yan manu bapo adiri iening buen lantas sikutang bapo sajaroning padewekan bapo ne padidi cening wayan laras masih
je patuh kerasa yang nyentuh buke padewekan idewani sangkanin mula pengenan baponi ya. Kapin ware Bapo pegang ani jengarana yang buka jaket tuh wireh bapeng lah nyentuh pianak andiri ma pedewekan loh pet prade ada anaknya bakal nyentuh nyuangin buin mani sineh bapo bakal kaputungan saja roning party sentane